Qimmatli do'stlar, bugungi podkastning temasi o'zingni darila. Podkastning oyog'ina chayin o'qisangizlar, sizlarga eng so'nin belaklar bor. Anda men Zuzu Kachiyeva, life coach, ushul podkastni sizlar uchun tayyorladim. Gelgilanda birinchidan o'g'ru degan emne degan so'rovga javob olali. So'zliklarda o'g'ru degan organizmning buzilishi je jabirqashi menen paydo bo'lgan jag'imsiz je qiynagan sezim. Jana da jan dunyolik jana emotsionaldik sizdo deb da aniqtaladi. O'g'ru jan dunyoning da denening da o'g'rusin jaratgandiqdan andan dene da jan dunyo da azap tartadi. Emi bizden organizmimizдің жөндөмдүүлүктөрүн карап кетели. Адамдын денеси эң сонун түзүлгөн, жаратылган жана өзүн өзү калыбына келтире алган кереметтүү механизмге ээ. Кандай гана ыраазы болсок болот өзүбүздүн денебиз үчүн, ушундай укмуштуу жаратылганыбыз үчүн. Мисалы, siz тамак жеп жатканда, сиздин организм тамактан алган азык заттарды алып, аны энергия түрүндө дененин бардык бөлүгүнө таркатат. Ал эми ашыкча, керексиз заттарды чыгарып коет. Мунун баары сизсиз эле организмдин ичинде автоматтык түрдө боло берет. Туурабы? Дагы бир мисал. Колу сынган адамды дарыгер айыктырабы же биздин организмби? Дарыгер жөн гана сөөктөрдү бириктирип, бири-бирине туш келтирип, анан гипс деп таңып коет. А бирок организм гана аны бириктирип, чапташтырып, жабыштырып, аяктырып кое алат. Карагылачы, кандай гана укмуштуу денеге жана организмге эебиз. Эмне себептен ооруп калабыз деген суроого жооп алалы. Биринчиден, сиз организмге көңүл бурбай же кам көрбөй калгандан башталат. Мисалы, биздин жашоо, өзгөчө шаарларда жашагандар стресске толгон жашоо деп айтсак жаңылышпайм. Ал эми ар бир стресс денебиздин эс тутумунда сакталып калат. Бара-бара ал ооруга айланат. Же болбосо, биз эс алуусуз бир нече иште иштейбиз, такыр дем алыш албайбыз. Ошондо дене темир болбогондуктан ал мындай кылат. Эгер эс албасаң, анда мен ооруп калсам, ал жатат, ошондо мага эс алууга мүмкүнчүлүк берет. Деп дене ойлойт дагы жана ооруп калганга жол салат. Ошондуктан жашообузду пландаштырганда эс алууну кошо пландаштыруу зарыл. Мисалы, жылына бир жолу сөзсүз өргүү алуу, айына бир жолу шаардан тышкары чыгуу, жумасына бир жолу эс алуу, атүгүл күнүгө түшкү маалда 15-20 мүнөт эч нерсе кылбастан телефонду өчүрүп коюп, көзүбүздү жумуп олтуруу же жатуу, башкача айтканда үлгүрөп уктап алуу, бул дагы абдан чоң эс алууну денеге берет. Мына эми түшүнүктүү, эмнеге испандыктар сиеста деп коюшат, түшкү маалда бүт жумуштарын токтотуп, алар олтурган жерден эле бир паска уктап алышат. Жана еврейлер да ушундай кылышат. Бүт шаар жымжырт болуп калат. А бирок ушунун аркасынан дене ыраазы болуп, бизге ар дайым кызмат кылганга дилгир болуп турат. Себеби биз балансты сактап турабыз. Денени иштетебиз жана денени эс алдырабыз. Денени эс алдырабыз жана денени иштетебиз. Ушундай баланс керек. Дене темир эмес. Ошондуктан денеге эс алуу сөзсүз керек. Дагы эмне себептен ооруп калабыз? Ал биздин эмнеге ишенерибизден көз каранды. Мисалы, мен оорукчанмын дей бересизби? Же ден соолугум жакшы дейсизби? Түшүндүрүп кетейин.
Гиппократтын bir sözü var. Akıl es eng mıқты darıger. Demek bizdin oylor denebizge çoğ tasir tiygizet. Eger özüňiz jönde ters oylap jursaňyz, dene daroo reaksiýa alat, jana emnige fokus kılsaňyz, oşol tez kabul alınat. Oşondan oý jügürtүүnü oňdoo jana kontroldoo gerek. Başgaça aýtkanda, emnige daroo işenesiz? Jamandykabı je jakşylykabı? Oşo daroo atgarylat. Men jeki coach sessiýamda köpçülüktörge jardam bergem. Siz de gelip katışıp joldoryny bile alsaňyz bolat. Kaloňyzdy kommentariýga jazyp goýuňuz, anan men siz bilen baýlanşam. Je Instagramda direktge жазsaňyz bolat. Bir eksperiment kılışkan eken. Bir gruppada adamlarga darga okşar zatty berip, bul abdan güçlü dese, ertesi ar biri orukçan işenip ayağı baratkanyn bildirgen. Jana oşonda öyle, başka gruppada adamlarga bul güçlü dary başyňar aylanat, gözüňer karangylayt, jana deneňer orup başlayt dese, biraz ötbeýle adamlar özlerini jaman sezip başlaşkan. Jana nalyşkan. Demek, karaglaçı, bizdin oylor jana işenim kanday tasir etet. Oşonduktan doktorlarga jana ata-enelerge keňeş berilet. Pasientlerge je baldaryňızdarga işenimdүү türde süýleşүү jana kam görүү zaryl. Oşondo alar batyrak sakaýyşat. Anda emese, eger orup kalsak, kantip özüzgө jardam bere alabız? Jogoruda aýtganymday, oý jügürtүүдөн başlaýbys. Any toora nukka salabız. Anan bir jeriz orusa andyktan özüzgö bir neçe soroonu berip görüňiz. Men kaýerden özümdi çetke gaktym? Emne sebepden orup kaldym? Kaýerden özüme kam görböй goýdum? Emneni bilbey kaldym je bilişim gerek? Emneni özgörtüşüm gerek? Jana başga oşunday siýakty sorolardy berip görüňiz. Dene oru atsa, demek denege gerekdüğünü berbey jatasız. A emne gerek? Günümdük vitamin, su, tamak, es aluu, gönügü, oşulardan bardygy berip jatanby dep soro beriňiz. Oşontyp özüňizdi tekşerip görüňiz. Jan dünýäňiz kanday? Dinsolukka bizdin jan dünýämiz da tasir etet. İçi tarlyk, kör albastyk, zykymdyk, tarynuu, razy bolbogonduk, nalygandyk, açgözlük jana başga oşul siýakty ters sezimler je emosiýalar oňoý ele jol berembi? Degen suro berip görüňiz özüňizge. Anda jakyn arada orup kalasız. Sebebi dene üçin bular çoň jük bolup sanalat. Dene götörä albayt köpkö çeýin. Oşondan taýrynçlar bar bolsa, geçirүү zaryl, nalygandyk bar bolsa, razyçylykka aýlandyrуу zaryl, zykym bolsok, bereşen boluu zaryl, kör albastyk içtarlyk bolotsa, özüňizdin iýgiliklerinizi jaratуу zaryl. Demek orup kalsaňyz dartga eşikti açyp berbeňiz. Özüňizdi darylоо üçin jogapkerçilikdi kolga alyňyz, degen eken doktor Albert Schweitzer. Çynygy daryger bizdin içibizde. Anda emесе dostlar, uşunday paýdaly jana gerekli podcast sizlerge daýarladym. Like basgandy unutbaýsyz. Kommentariýlerge surolaryňyzdy жазsaňyz, oşol jakda maýegyňizdi ulantabız. Başkalar menen bul podcast menen bölüş. Anda emese dostlar, tadam, belekterimde aýta keteýin. Belekterim bu i3 kino, bular şıklandırıcı kinolar. Kinolardan kahramandары orukçan. Oşol orukçan adamlar kandayça özlerinin oy jügürtüsünü özgörtüp iyigiliklerdi jarata alışkan. Birinci kino'nun adı Мирный воин. Balkim köpçülüğünüz görgöndürsiz. Biroq bu kino şunday kayra görüp köpdegen sabaklarda alsak bolat. Мирный воин. Ekinçisi Пока не сыграл в ящик деген kino. Пока не сыграл в ящик. Üçüncüsü Orusyan kinosu Содна вершины. Содна вершины. Содна вершины 2017-жылы чыгарылган kino. Ошол 3 kino sizler üçün belek, şıktandırıcı kinolar. Anda mesela sağ salamatda kalыңыздар, emki görüşkөнчө.